saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watinda tamwanda musesi wa mutongo TV ngwatane ya mukamba oitwe netwa vikasa itatu sasi ya Afrika umelone wasua sasi ya kunengelelia Mauvoo kana Vilingi wa Mauvoo va mutongo TV ambayo tweet mutongo TV KE director mwema tutumete #Vilingi wa Mauvoo Mauvoo kutalangu mbanisie Mauvoo Mauvoo maikithi makele mavuti mwambanetu niandikima Mauvoo mena otweka wa umbania na unaicha wa Mauvoo nye Nita wa Steven Mwamanetele ni Sharon Dinda kwanzia ya meko na a na Mauvoo alusoma nengeto wito muthenyani wa umundi alatu kumbanesie ne vamwe na munini wa musumbi easi onangi mevanga wenu ivangite na yu nde ukunwa ningo makau easi waipo noetho kumena UDA kalonzo ya senda likaka mine vedhelo hata Musumburu Kenyatta no kuvingwa silanga wadho wake silanga huu uiliata na umudhinu tukwete wa ya kelia uwandulu mwingi kitui Vilingi wa Mauvoo. Nina ukethiana na uthoche nikenda ngumanithie munini wa musumbi Dr. William Ruto umuthi nutambukie lembetani ya ukamba valothaithile kanisa wa AIC bomani kukusia kwi kiwango vya kwa Bishop Mauvoo kanisa ya AIC kisioni cha Masaku Bishop Reverend Dr. Philip Moya na munini wa Bishop Reverend Benjamin Kalonzo aina na chathini Ruto ni wase kana ona ateti kana ona ketha ateti alangi ni mokwatana wende ukia nondo ni wesi kana no kusina kivila cha usumbe unyivanini munene ula ukite wa mwaka wa 2024 Daniel Mongela chathini ki na atumba nisenge weno. Naona mko tayari hapa na UDA chama ya mahasla. Munini wa musumbi wa nthi ya Kenya Dr. William Ruto ni wathingilila kana nde utele mwane ngwatanio cia kiuteti ila siende sevwane amwe matongo imasiama ingi cia uteti nikenda kusindana nake usakuanini munene wa mwaka wa 2022 aiweta kana ena wikwati munene kana enenthi makama sokwa nikwithiwa enenthi menda musumbi wese mathina ma enenthi ama nini watu wa Machakos mnatafuta aje? Si watu wa Machakos wanatafuta vile uchumi itabadilika? Mimi nauliza nyinyi, viongozi wakiungana wasipoungana, ni siasa na ukabila unataka ama ni uchumi ibadilike wewe upate kazi na uweke pesa kwa mfuko? Shida ni ukabila ama ni uchumi? Ruto anena ukavindani kala evikite cha thini cha kumwekia ngovia Bishop mwe wa kanisa wa AIC regionini ya Masaku Reverend Dr. Philip Moya chathi kila chatwa iwe kanisa ni AIC bomani. Ulimuchangua ndugu yetu wale ambayo ni Moya tunamwekelea mikono. Wingi ni kuoneka dalili cia kwithiwa na ngwatanio kati wa munini wa musumbi na governor wa county ya Masaku wala nthini wa uneni wake Ruto waelesekana methea wa me anyanya onakuma tene. Unajua Mutua ni rafiki yangu. Saa zingine nikimsalamia analalamika kidogo lakini rafiki yangu. Pia nafikiri siku hizi sasa vile salamu imesimamishwa na corona sitapata shida sana. Na munisamee kama sikufanya vizuri kwa gavana wenu. Unajua kama wewe ni mtu hustler, unauza kuku, unafanya nini. Sasa ukisalamia mtu kumbe unapitisha kiwango katika ile kuhustle.
atongo yangi alamevikite nthini wa chathiki kuma ciamane cikivuthukanio nevo seneta wa kaunti ya Masaku Agnes Kavindu, ndongo yake Kamene Kasimbi, muyumbe wa Mwala Vincent Musyoka na muyumbe wa Kitui East Nimrod Mbai, spika wa bunge ya kaunti ya Masaku Mwandu Florence Mwangangi kati wa atongo angi. I do not wish one day to engage myself in electing a president who is my brother, if I know that brother of mine is not the right person for this country. I would mostly want to commit myself to support a person that is going to lead this nation, not my tribe. Nongwenda etia mboya sia His Excellency Kalonzo Musyoka. Paune boy koma, that is my party. Let us remember him in prayers. Na nimeshukuru sana kwamba unaombea rafiki yangu Kalonzo maombi, na pia siku ingine ukumbuke kusema na hata huyu Ruto mkiomba ikibaki bakshishi kidogo msimsahau. Ama namna gani? Ni kwa chakweu kwa ikanisa ya AIC nundu wa ukwata Bishop Mwao na munini wake walaju atongo yasu metha maitongo esya kisioki cha Masaku. Ulimuchangua ndugu yetu wale ambayo ni muia, tunamwekelea mikono. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kauntini ya Masaku, kuma kanisani wa Bomani. Twima vonema uteti wa ukamba na uende kwa Samuel Otomwo kila muthenya mbunge wa Mauvoo Patrick Makau niwe wiki aiweta kana ni vatonyeka chama cha Wiper kikathukuma na chama cha UDA unyivanini munene wa mwaka na wa 2022 Kalonzo Musyoka ainene akuya nguma sumba mathikoni ma ula unai MC ya wakisioneki Harrison Ngui no na leni levyo na uneni uwa yasia kana chama cha Wiper kiisa kulika kamini uo na ukwitha uwe uneni wa mana chama kike yithi la kithukuma na munini wa Musumbi Dr. William Ruto unyivanini munene wa 2022 kwatu sisi. Uteti wa ukamba ni naula wa kivila cha Usumbi unyivanini munene wa mwaka 2022 no wende kwa Samuel Otokivuthukanio o undu kutete kila unyivani munene wa ukana mawali kumangwata ni osia kiuteti ili ituma unyanya utuika umaitha na umaitha utuika unyanya kana umaitha wa uteti ukaendea na kuimba. There are no permanent enemies in politics. Tuache hii mchezo wa kurudia saa yote ati nothing. Mathikoni ma ulai mbunge wa Kibwezi Kalembe ndile governor wa Kitui Kaluki Ngilino wa kuli ndongo isia ukamba ikwatane na kumkwata mbe Kalonzo Musyoka unyivanini wa Usumbi mwaka ni usutu endete ayasi wende kwenda mbai ya mukamba ilikana na kamii kana mulengo wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto. Hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. Please. Mbunge Mauvoo Patrick Makau ni wisikieta munyanya wa vakuvi wa Kalonzo ukethi wa anena Kalonzo noto anena na maiko dhautiana umundi matambukite na ivasha vamwe. Makau anaisie nomba chama cha Wiper kathukuma na munini wa Musumbi Dr. William Ruto we ananena na munuka wao anaimutume uo ni wo uneni ulonomia munukani kwake. And our coalitions are open. In fact, I want to invite Ruto. Tunataka kuanza kuongea na wewe hata Ruto tunataka kuongea na yeye tujenge serikali 2022. Ula wa seneta wa Masaku yumwene kivila wa chama cha UDA kila Wiper kukita kamii ni waise kanane wa kwatia Kalonzo Musyoka kamba undhini wa uteti kwa miaka mbao yu uneni una witho yona ni kanane wa tume Kalonzo Musyoka avindwa mungamo wake na kulikana na chama cha UDA. Mama nyakana 2007 na tuwe Kalonzo vice president, 2013 na mtuwe running mate wa Raila, na 2017 na mtuwe running mate wa Raila. Yukwa mee mundu umwe atuwe Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ena vinya kana wa Ruto kana mtuwe running mate wa mundu ona wipoto na usinda serikali. Ona uyovo Kalonzo we yasendesa kuitikila kulika mulengo ndo wa munini wa Musumbi William Ruto nundu we atongo wenu utongo imwailu yo uneni unu wa mwiso
kana tukusia mawalioku maki utati twafikite matuku kenda mwi wa nyanya mwaka usu tuendete twiwe undu naisie atuyete ala tuone. Wiper haiwezi kuwa na uhusiano na kitu inaitwa wheelbarrow. Haiwezi. Because we are guided by principles of good leadership and transparency, fight against corruption. I'm quite sure Mheshimiwa Makau, because nimuuliza Mheshimiwa, hii maneno uliongea, na kama uliongea ulipatiwa idhini na nani? Because chama kina mpangilio wake. Akaniambia yeye alikuwa amegadhabishwa na ndugu zetu wa ODM, kwa sababu pia wamechukua pesa nitaandali na akibwana wakazemba na si Makao alikuwa amekazirika, lakini za ingine asira ni hasara. So ndio aliuliza hata kama ni nani tutashirikiana. The position is Wiper Democratic Movement, ANC ya ndugu yangu Musalia Mudavadi, Ford Kenya ndugu yangu Moses Wetangula Masika Wetangula, na KANU ya Gideon Moi. Tumeweka One Kenya Alliance, na hiyo ndiyo itaunda serikali next August. Tutanise na Mauvoo mauteti musumburu Kenyatta novane kwisa kuthoka ile mbetani ya ukambani na muamela timinene ila musumburu Kenyatta ukethe wa aivingwa ne kunengane kwa enenthi silanga wa thoke ula wa kitokisio ne cha eka ngili kenda ya na 158 silanga uwe na kiukia nata ulikite ata na tonye 10 mwaki wa stima wianata Caleb Chalwa Mutunga na utambukie silangane na atumba nisenge wa yemwanya na kini kilungu chambe change wena yake. Aingi maekali mailembeta ya ukambani nimetha na mokulio maingi mane chao kisilikali nini eneo seovya usini watho wake angimeno manyi waka no silanga eneo seovya angimesi no kiuki tha kikwatwa kwesila usovya wa silanga indidikana vani vovetha ve silanga ula witha we umwe wa silanga nini ilembetani ya Afrika. Andu ingi metha na mokulio maingi kumana na silanga munene watho wake ange maikulia wende yata na wianata ni kwitha ni silango mwitha wiwetekana kana numwe ukwitha wi munene nthini wa ilembeta ya Afrika yonthe indi ti Kenya voka une silanga munene na ula witha wisikanieta Vision 2030 flagship project kana project imwe ila nene yeke iwene uru wa Kenyatta ya kutethesya kwitha yinthini wa ila tusita the Big Four agenda. Vaani vovetawa thoake multipurpose dam na vaani unjie tina wakwa nivala maviala maka thoake mambi ya kuthiwa. Mutongo TV ni kienda mboka yemwana na kukumbanisya kilungu ki na kila kitha kiitho imasilanga watho wake na kumanisya kinthini chawo. Isio mbingi sio kampani ni weta wathina wa kiwu ya itambia yemwana ya serikali ula wivo kuosa ivuso ya kusovya silanga huu na ula wi location ine ya Katithi Mavendini Division county ni ya Makueni. Imwe si agenda nene si President Uhuru Muigai wa Kenyatta ya food security kana ukwatikani wale wakuyana na manufacturing kana usovyo wa siendo. Agenda ila silanga watho wake witha uyani si kwa kilungu kenene. Usovyo wa silanga huu uitumia kimanza cha bilion 30 na oyu nthini wa kila tukita phase 1. Uthukumi wendeye kila muthenya na indi kila waileo mana ni kana silanga huu uite kimanza cha eka ngili kenda ya na yemwe ya 58 uliku munene wa silanga huu we mita 8.5 na vala kiwu cha bilioni sia lita mbingi kikwikwatiwa kwiwa kwa luka ya kitalamu ni kana 688 million cubic meters ya kiwu nicho kitha kikwatwa va silangani o na vala mwaki wa stima na ula witha uyuma va ni wa 20 megawatts. Kiwu kiki kwatiwa kwika maundu maingi na ala twitha tuikunikila ndini wa kilungu cha keli.
Nthini wa ndambuka ino Mutongoi TV ni komania na Dominic Chenze na ula ni avisa munene nthini wa muradi huu na ula wisekania ta Senior Community Liaison Officer. Njenda mukamba mundu mukandaithi atono thina kiwango kiyulu muno. Siku cia etu mamuika kukua Mauvoo ni siwetawa muno vao kambani indi vaya thiungululwa muno itumi nene ila ituma maundu a mayendeya vainzika kana veisio etu malasimika kuthivasa kuutakiwu na maitukiwa na kilingi sini maundu ma muthemba huu mayithiwa. Weni wisi kuthela kwa kuseuvwa kwa silanga huu ni kutuma maundu ma muthemba huu mayolekanga ukwati ukethiwa wiliata na mo malelu twithiane kilunguni cha keli cha silanga watho wake. Mutongoi TV kuma kaunti ya Makueni ni Caleb Chalo wa Mutunga. O tio Mauvoo matho wake umakati wa melati kivothukanio la Musumbi Kenyatta uvaniwe kwisa kunengane kwa enenthi thini wa ndambuka yake ya ukambani ni silanga watho wake ula wake una kimanza cha silingi bilioni 80 ni umwa melati ile vaniwe kuvindwa ukwati wa enenthi alameva kuvina molati na ingi owiyovo ve ekali mena wo na thina kumana na kwa molati amwe ekali ma alama toisie kanala methe wava kuvi na kisio kini masia kana ona kutika molati nengano kwa enenthi mayai sautungi wa mali layo yanangikie molati ya kwa Kennedy Mulinge nonenie na ekali na atumba nisenge weno. Molati walele munene wa kumava kibwezi kuthikitui ni umwe wa molati ula President Kenyatta kwithwa aitho imana kuvingwa kavindane kala kwithwa aitambuka elembetani ya ukamba kwi matuku 3 na matuku 7 ma mwezi wa mwanza mwakani huu. Molati huu na ula wekiwa kwa kimaza cha silingi bilioni 18.4 waambiwa mwakani wa 2016 na mwaka umwe tina wawe kuambiswa sialo cia kuma kibwezi kuthikitui siethwa si laisi. Ona owevo miaka ina tina walelo kuthela andu wale thakasio siwe na mionda yoko kinonekana kusevwa kwa lelo mayaisa kunengwa ndululu kwa wasio ula makwatie mainena na kiseseki cha Mutongoi TV enentheana la mena kimako kingi ni mawetata methito maithena muno maisenga vala mangotolemo maiye balabala wa mina kuike walami wina miakena na wina miakena anu balabala kana machaina matuite makatuiva itina wa mwaka umwe mwaka wambe wathela wakatatu mpaka wakana wathela na akatasie ithiti yesikana Musumbi ni wizinde tuisia kutwika tiyaibwa twithitwe tuyangaika nundu wa mbesa situ kesa kwithia tujisi siiva na indi nundu ni twina serikali president ulona tunengie barabaro ni twisi etei na ni twisi oundu watunengie barabara pai mipango misio ya compensation kumana na ndombana makanisa kwithasia kinione molati huu wote no uma kwa president alikile katena ayekithia ndola makinione lelo ni matungi wa wasio wethekasio ando ingi miunda mini nomba ila zeba kubi ni ziaombo iwe na ziaombo andu mekala mena mathina maingi na mateo ndu mekwika nundu nomba ni ziaombo iwe kuti kula zia kwa ndaya siangai nikanaweza kwithia nitaibwa kaindo kalata ile kuiwa watho la twathiwe wa mbesa kanitunengwe nitunathitwe itunengwa mbesa sianziana tuyanengwa na andu amwe ta makanisa ni momboiwe na andu mekala matena kundu kotha ithia kune kulia Musumbi akatone kutwewi ati ithi ala ni tutukuthaitha nikananzia ibinguke ni kondu wa kunengwe mbesa cia kwakia ngai witu enenthia menawia kana valavalo wa vingwa mateve kana maika evwa na yini maumia wito kula kwi President Kenyatta yoka kuthuima mulati yoka vindani kala kwitha itambuke lembetani ya ukamba anengane moloto na yikithia kana ni manengwa kilacho na kila kitu sengisie ni kuigwa kana nuko bingwa balabala na yuko bingwa balabala ithi tenda okulia Musumbi kwa nda ya cionthe ila ciangai kana mbewa kubingwa balabala ni waile kunengwa andu alama kinangio ni balabala kaindo oko kala kanini niweze kwithia ni mazaba ibunesa ma president yala maetho wako paingwa mwa wa sisi lelo wekwe lakini ni kusenga muno ni balabala wambe kwa Kenya
utevitu andu mamba kwibwa ni kana project yambe kune bati nthuku kwitu na ni tukulia president asisie te andu maibwe all on the my affectio ni barabara kiuka kavinda nikala mwandiki munene muveane wa kinandu serikali ni akati Dr. Julius Muya kweyona wetie kana mivango wa kumantungia enenthia wasiulama na kwatie tina kukinthonelelo no yende kavinda nikau ni matula mutindongo imwe cia kisioki na ila inathoketwe State House kunene ya maendeleo mailembeta ya ukambani kwa kulea kunene ya mulati wa kusevu kwa kimandisho cha kisomo cha Yuluka na University kisioneki na ulawa kwa miekuwa mwakani wa 2017 na ile University ambie Third University of Kenya Kibwezi University na ya ambia Third University of Kenya 1972 ma university ni makwe ya ile kwa ya katatu universities ya kwa itina 34 full pledged universities na tiaza kugutitwa ebinde monena na musumbe atongo imiro ni manolwe no mutabya etu gwigia kambwa musumbe no natabiwe with ya tindu tutionde ana advocate kitumine kiu na mamwenda President Kenyatta kukunekela mulatiu na kunengana moloto wambiwe kavinda nekala kwithwa avikite kisioneki kuthuma mulati munene walelo munene wa kumava Kibwezi kuthikitwi tuenda ukulia president ondu na tuiwiye tei atwaki ya barabara ewe tei atu consider university no jambithi lilwe ni Nairobi University itonye pledge wa hon itonye kwithiwa itonye utethia kisioki nundu mbua njua atu ikwata cia kisomo Vilingi wa Mauvoo kumava Kibwezi kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge ni muvya Kennedy nondo wange wesu na ngewesi ambonenga mwanya wanywe kiova ini nisiokethetie no wende no tweet @mutongo tvke director mwema utumite #Vilingi wa Mauvoo twithiane itina vindete yaza kamba nitwendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseuvia cindu citu na kithuma yuambia unyamiti dukanyendawa no kili waitapakana wethia kana aitiko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yu ni mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia muci ijo keta kitangona aithambia muci uzu na sindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kikita wa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwa nzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi wewe yake kuu nikitumika kwa kionzo viki kutumika kwa kia kikatumika kwa kia leo Hello. Uniona? Si niko pani angalia nyuma. Niko pani si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Umeona sasa? Umeona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urupa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722
227 428 Thika Branch, 0728 087 689 Eldoret Branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni muveno ndo kwenda na kusia isia muve wa unyuvani na mevakaka na IEBC ni wanda kithisi atashi onde alama kete kivila ona kiva unyuvani ni munene wa mwaka wa ngilile meongole na ile medhia wana kisomo cha degree unani una waetete mawoni kevadhukanio kwa enende na ndongo isi kevadhukanio joni lasima witho na degree ni kenda utongo isi enende Benjamin Mwaka ni wiki ya maondo waka vuti na atumba nesenge wa ino ya ekumbi ya siasa. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Unena nyako kwenye kisomo cha yulute tini ni ukewadhila wa umbuka kitani ukana mutia na muto usema ila kuma mwakani wa 2011 itino wakutukidhiwa kwa katiba keo kuvikia mwainio o vedhito maendekethio kauta makula simithia ndongo isiondhesi ya kiuteti mbe siethiwe na mavalua ma kisomo cha yuluka na degrees marambita kuliko tetini wa ivila kivathukanyo maunyuvanine manene. Tuhakikishe ya kwamba maendekethio a mweaoni uwa unyuvani kwa ivinda mbevyo mavitukithio mwakani wa 2011 valata muyao presidenti munini wake governor na munini wake meoka mendekie kwithwa na degrees no kana kunengo thei ni nzama kungamia unyuvani IEBC kukitia miana isu na mwakani wa 2016 mwea o ni wekiwe mali ukuvalayu vekiwe mawendekithio mateti onthe miana ne otongoi medho na mathango mathu imeto ma degrees indi nondo wakwithwa mavitukithio twelekelo unyuvanini wa mwaka wa 2017 kuthukumithio kwake unyuvanini usu ni kuangamiwa ni IEBC ile awetie mwea o wa ile uthukumithio vyo unyuvanini ukito wa mwaka wa 2022 na yu mwambioni wa mwai o zama ya IEBC ni umilia kuthingilela mwongamo usu mwene kivila wa Fula Chebukati ni ungamie na vindea mwongo kana savali vayi kuthaukia na akili yenge aiwe tatete alama ima kusoma na kuongelo tu ikani mosi episode itina wakutoiwa kwa unyuvani wa mwaka wa 2017 indi uendekethio o no uwe meto na savio nthino wa BBI na ila ya vitukithio ni bunge sia county bunge ya katina ya Senate kwa wingi wa kula. That's what the law says. Section 22 of the Elections Act says that. So it's not something the commission has come up with. Ni ndeto sia Chebukati hila siende kumatia tete inge na muvuavuano kwa chani muthema ona kuvikia utuku kuambia kwa munini wa President William Ruto kuvikia kwa yumbe na maseneta alame uliana na muyao mewetekana wina mihama kuvingia na kumavathula unduma na kumavata enende wiana nu nthino wa uteti. To say that MCAs should have the same qualification as members of parliament and the same qualification as members of the executive in counties, governors, and the same qualification for president is not to be reasonable. Enendeli Anthony Manyara na John Wangai ni manaandikie mbunge chuma kivetu mayenda thichetheka mwea o maiweta kana uvanie kutwikithia uteti mwana wa enendala mena kisomo cha yulu na utoni oka nthino wa bunge ya Senate Senator Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen no thakitie mutilatula kwa lula mwea o vala ukwendekethia IEBC inenge uthei mwenendi wonthe wina utoni wa kusoma na kuandika efuso ya utongoi. I want to give you my word that we are going to support the review of those recommendations that were made in the law so that we can allow the majority of Kenyans to be able to vie in these positions. Mutaalamu wa maundu ma muika na utongoi Gloria Aroba na gekwichuma ni kivetu no 90 kotini
kuleana na molo twa IBC iweta ene nzia ya kumave na ene nthi onthe evuso ya kukisia myane utongo isilikali ni uvathukanu na katiba. And if anybody wants to go to court, I think they are free to do so. Or Parliament can revisit the issue by way of legislation. We have no problem with that. IEBC nele na avadhiwa kimanza cha shilingi bilioni 14.5 dhino budget ya mwaka wa 2021 kufikia 2024 ivania kutumia mwea o kukela mavuti utongoi wa tetia inge. Na vatialite ta mwaka umwe ou unyuvani munene otwaigwe be wa ayumbe miongwena mambunge aoju na ma-MCA mate hisabu ni vatonde kama kasi wa nimu yao kukitia miana unyuvani nukete edhiwa biki yao yu mayosete tambia kuminukilia kuikwatia degrees. People must go to school, Mr. Speaker. Leaders must go to school. Members of Parliament must go to school. Why are we educating our children to do what, Mr. Speaker? And we are saying that you can go to Parliament without a degree, Mr. Speaker. Those MCAs who are saying Mbadi is abusing us, now you should know that Mbadi was their friend. If you still don't have a degree, please, it is too bad for you because this house is hostile. Na kuanana na nzama ya kungamia nyuvani IEBC ni kana mudongololo wa siamasi ya kutetua ile kutwaiwa katika tuwa matuku 13 kufikia miongweli na elima mwai wakana mwaka ukete wana nyoka na ndongo isi na tamia ikenda kuidhuwa na degrees kana mate mwenelwe. How do you expect chair of a budget committee in a county to be someone who doesn't have a degree like it is in Homa Bay County? I mean, surely, how? It is not reasonable that only 1% of Kenyans qualify to vie for elective positions, and we disenfranchise 99% of the population. Wakenya ni wale wale, wembe ni ule ule. Dilivote kumbia siasa kuma vamu sinwa ilovi nito Benjamin Mwaka. Tulekane na maundu ma uteti tulike thini wa nema aimimando lukwe mwingi kauntini ya Kitui mande na kutala wasi kumana na uimi ula monane woka mokilia ona kutuka gavana wa Kisioki Charity Kaluki wa ngiloni wa mathoki ya IMA na hadhana kumatethi kufikia vu vayo venduku munene uminite kuoneka na uimi uno tonya kuema Lina Musangi no thoki ya IMA na thini wa kilungu chake cha kele cha uwandolo no kutuelesia vala uimi uo uvikite. Itina wa aimimando luka na nyaika lama imito tewa usi wa thunguthula we sub-countini ya kiusa mwingia yolo kulalamikia kwa iwani soko na ndulu ya okuthukia mundani yu gavana wa Kitui Mwandu Charity ngilo nuna atambukie kisioniki. Esio yingi yeto kalundu. Izuma ile kweta ya kalundu. Onene ya miundani ngilo nuna kathi aimi anu nduangu atanio yaona kuimava mwe. Thunguthu, usi wa thunguthu. Ubitile tabano bita cia kiugo. Ona kaukwa uwe kiu cha bita tuitonya kwitha nacho. Inde kuokithanga thini nzi kwina kiu kingi muno pyo. Na nukuona aimima baba ama kwatanite ta sako. Nimekiite wia museo muno pyo na mali teno na lengi mukuthi mumione baithio nimakunite wia mwingi muno pyo. Gavana uwa kwa thana utethio wake nona isieta o. Ula noka kuona ninone ithie undu kaunti tutonya kumatethesia na nina uye tractors ya kutethesia kuba ibata wa aimyame ba kuimana moko mo nundu twina tractor na nina ile kukanga matethesia nikana maumie mali nyingi muno byo maumie vegetables nyingi muno byo kusinda undu maumitie na tuima mandhi ya matho wa maseo alama naenda muingo ni manethiwe na thina nundu wa COVID-19 pandemic indi juju oyende na uthea na nika nandeke siambie kuthiingi nini sikana nesaki ithi kwitu ni kumatethesia nundu wa kuma ba distance ya kuthi mwingi na kuthi Kitui ni basa indi ningumanda undu na ningunena na county assembly ntwithe na ngaliso nya makuia na ikamatwa ya etha ni lobby na ikamatwa ya etha ni mwingi na ikamatwa ya etha ni tonya kuthi Kitui na masoko alangi
ni kana mali yeke kwanangika na nundu matano maive nundu yine mbesa kukwa kwani kwasia kuona wiyo wende ni kindu kiseo muno manda mati yandu moke mauye sionde na tuimutethesia na mamina kutuzaze wenike muyete tu wena thita nitu ita itu ipak ingeno na isekana uimi ula kwa kisungweta wa mianda irrigation nutonye thetu ni kwithwa usi utakuwa kithangathi kila kingi wenda kunena aimi ameva imanundu usi wo ndwa kuwa kithangathi na niyo ngukulia andu maeke kuweka kithangathi kitu kingi nundu kithangathi kitu nicho thayo witu na andu ala mekwenda kithangathi mbusini situ metha meimanisha kana ithie kabatukakwa na kwa ni kumatabia umuthi ne sapio ithie talile na kithangathi nundu icho thayo witu ku kitwi kuni kundu kumu kutuyesi endo nyingi indi metha meuka kutuminia na ngikulia polisi ithe ikwatana na ndwa vilivyo nikana maumwe pyombo sene situ na etha mabinda maingi nundu matabwa maikwewa ona mwandu ni matonya itethesia moene na nga matabia ninzia sieko matonya kuitethesia nacio ethe wa polisi ndio kunondo ya ile kwika ni mubya muno ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma useni wa thunguthula we sub county ya Kiuso mwingia yulu county ya Kitui Nelina Musangi. Na umuthithini wa kilungu kitu cha kuya mwana ndagitari witu no kutoelesia uiti wa sukali kwa mwana waku. Dawa ya kana ka type 1 diabetes na insulin na nundu wa thina wa kwata uituzu wa diabetes serikali ya Kenya ikwatania na kamba nene ya usevya ndawa itano vodesiski na iyokie na mbango tuwita CDIC changing diabetes children na kwa hospitali witu munene wa Masako kilwa ungavi wakwa kitwethetwe na kitwe na kliniki tu cha chana cha sukali saidi na bakuyo chana bakuye yangiliana imwe na miongo monza twedese dene wa kliniki tu atio na inge tukwadaniana na mo dene wa hospitali munene wa Kitui hospitali munene wa Masako twana tuende twina wa askari kana wewe kana wa askari nikaela kwatiwa na dene wa kliniki pesa ndira tweka tunenga ikana ku ndawa ila kaileta na ukabuni siondo wa kutumia kwa ndokeza na thina kana ndwena mbezi ya kwa hospitali ya kwa ndawa no ndawa ya kila muthenya wakande no kliniki tu tukanenga ndawa na insulin na tubundisie atunenge kwa ngera kana kukaila tumia cha kere ndikaila kuthima sukari wa kwa vinda yonde na baumwa ni twethe atu twena machine cia uthima na strips kwa huwa amina kuka ondoka kaka kwa thina kaminande kagande na kliniki ito kanenga machine ya uthima sukari nondo sukari wa kana ndo ita ote uthima manya we ulu kada wende kana we kawaida nendo no twana kuvinduka ivinda yonde ani waile kwetha twana kuita na kulungalia sukari kwana na kidimi chawo cha katatu neto vundia sana ovo wa maliwando maileko ya na itwethe ana nutritionist na atalama ngima maliu ikana wethe kana kaka sukari nikanengwa liu ola wailete nikana kyane tatwana twatunge na wethe ikatwana kwetha na vina mwe yadake mwako mkyane kecho twika mundu muima kecho kwana kecho twana kecho kwika musi wako na Glakenge netwetha other support services like psychologist nondo ibina imwe kurana kwetha twana twena thina na makulio maingi nondo wa askari na either atike kwenda mutaalamu wa maundu ma mutwe kwa twana twende tukwana kana twena thina wa kunyakiwa kwa wingi kuma kwa wingi kumosa
kwethe tena vina muno no wa askari na twekulia twana tumu hospitali tuthimwe na twathimwa twete ndeno wa clinic kitu na itu pambe so iti itwezirana twingi koku itu twa wa askari pe hospitali nondu twakarema thinasu mai twenda twitwa hospitali muno imwe twenda kuanda wandukane na wethe atu wanda watu tese ni chao na wethe atwinge twasya kwao kana ko ndake na dalili sitwaweta kada hospitali kathimwe na kama mino thimwa ndoka tatona kwatia na kukanenga ndawa na kukaita kia netakana kala kangi wethe katona kuyana kudika mundu muima kale kithini wa karia yayo na yako kathukumendi na kathukume akedhukume na aitwika mwana wa uteja. Kalivu Mutongo imathoni muthenyani wao umunthe minister Mutethe semuvene wao ukui wa vinya ndeti na munini wa governor wa Masaku engineer Francis Matili ni mavingwa mathao ma Machakos County Women League kwa matongolo county ya Masaku na nthini wa mathao ni ati mwatala na wakimatimu wa kiwamba itatu kwa moloto. Au kwanza tu ni waboli, tuwapatia mtu mpira kwanza. Zote si ziko na kila mtu anabeba kulingana na nini na kiwango yake, si ndio? So I support you. It is very important for us to work in a structured manner so that at least we can nurture the talent of our children. I know we have very good football players here. I've seen them. Na waambiaje tukifanya kazi vile makao anasema, we will be able to identify you and take you to greater heights. This is not about politics. We have not come here to play politics. Here we are talking about the future of our children. And for our children to be taken care of, we will have to work in a structured manner. Kama ni Wavinya nataka kusupport football, nikuje ni support through federation, si ndio? Kama ni deputy governor, I support through nini? Federation. We are committing more money. Mmesikia Mheshimiwa Munyazi akisema kwamba hata kwa bajeti ambayo nimesoma siku chache ambazo zilipita tumeweka fedha ya kusupport michezo ya vijana. Simunipigie makofi nyinyi. Mwili outa mwewe. Bebo ko inge pia mno. Kwa hivyo ni leo tu. Kwa hivyo nataka niseme tutaendelea kusupport. Ni muviana ndaya mwanda musese nondo wa kusese Vilingi wa Mauvoo va Mutongo TV ngwatane wa mukamba takithio ni kuya unanania undu kathelele va endi tuende sindine wa metandao itu amekumuka nili Mutongo TV ke director mwema tuketha tutumite #Vilingi wa Mauvoo ni kuendea usese mwailu wa kilungu cha ikumbea siasa kilangu utia mokone make Erastus Kithuku uwanzo mwenye nita wa Steven Mwamanate the Sone Sharon Ndinda dhini wanzia ya meko tona nela ingi kuendane kwa mwei kwa wayu tiwanesa.